a sada želim hamburger i to brzo. U redu. Mogu to napraviti. Iako, možda ne. Je li to mišje meso? Kakva grozota. Znam. Umjesto ovog gadnog mišjeg mesa možete koristiti ukusnu i primamljivu čokoladnu pastu. Ispada odlično. Savršeno. Kako su drugi? Tako savršene lepinje? Ali treba ih ispržiti. Hrskava kora će biti vrlo korisna. Što ti znaš o hrskavoj korici, bako? 1, 2 i burger je gotovo gotov. Impresivno, ali najvažnija stvar u burgeru je sočna pljeskavica. Posudit ću meso miša. Hvala. I sada trebaš staviti buduću pljeskavicu u tavu i malo pričekati. O moj Bože. Draga, što radiš? Smiri se. Bako, imam sve pod kontrolom. Samo sam odlučio popržiti marshmallowse i dodat malo pikantnosti svom burgeru. A sada je na redu marmelada. Razvaljaj na vrh i pritisni jače. To je cijeli recept. Kako ti se sviđa? Zašto ovo rivalstvo, ako ja i dalje napravim najukusniji burger? Samo pogledaj ove pljeskavice. Dodat ću još slanine. Nikad previše mesa. A sada ostaje samo složiti povrće i sir u slojeve. Slažem se da je jedan sloj vrlo dosadan, ali ako napravite puno slojeva, to će biti ono što trebate. Da, ja sam favorit. Ispalo je. Apsolutno sjajno. Oh ne, neću izgubiti. Pažljivo rasporedite sastojke. A sada umake. Nema potrebe štedjeti. Radimo to iz srca. Kakav sladak burger. Izvucimo jeftinu zlatno smeđu koricu. O, dragi, nešto nije u redu. Hajde. Pako, pogledaj kako sam super napravio. Tada! Wow, što ima John? Veličina! Trokatni burger je nešto što želim brzo isprobati. Kako je sočno? Nevjerojatno. Sad ti, prijatelju. Oh, sve se raspalo. Dobro, jer ima još jedan burger. Izgleda vrlo... Primamljivo. Hajde da probamo. Marmelada i Nutella. Odlično, ali šefov burger pobjeđuje. Čestitamo. Pa, znaš, više nije tamo. Bako, pogledaj tamo. Što? Pogledaj tamo. Oh, zašto tako vičeš? Dakle, pripremi mi bombon od kola. Kako lako, bit će gotovo. Što je to? Ne znam što je to. Pogledaj, bako, trebamo malo kole, ali samo bocu. Čarobni nestanak Coca-Cole. Mogu to učiniti čak i bez ruku. Oh, wow. Žao mi je, sve je Coca-Cola. Još jednom oprostite. Dakle, idemo dalje. Trebamo puno slatkiša i sve ću ih staviti u bocu. A sada dodajemo neke tajne sastojke, puno šećernog sirupa. Malo sam prolila, u redu je. Sve ide prema planu. To je točno ono što sam htjela. Dakle, ostalo je vrlo malo. Imam to. Bako, staklenka se mogla razbiti. Nakon što sam to rekao, sve je spremno. Ostaje zatvoriti i protresti. Kako? Tres. Da, imam... čekaj, što? Nije išlo po planu. Pusti me, boca. Bako, jesi li dobro? Da, sve je u redu. Za potpunu karbonizaciju stavite ga u led.
Što? U redu? Napravit ću ti tvoj slatkiš, ali prema bakinim receptu. Ideja, stavimo zdravi med u hladnjak da se zamrzne. Biće to tvoj slatkiš. Bako, kamo ideš? Već sam zaboravio. Što čekaš? O, sada ću kuhati. Dakle, gledaj i uči, trebat će mi Coca-Cola za moj bombon. Beba je naručila bombon od kole. Napravit ćemo ga od kole. Ulijemo marmeladu u kipuću Coca-Colu. Dodajmo zlatne šljokice za našu princezu. A sada pomiješajmo naš zlatni bombon. Dakle, ulijevamo ga u bocu. Radimo to vrlo pažljivo kako se ništa ne bi prolilo. I trebamo svaku kap. Voila. Sjajno. Pa nije baš wow. Oh. Sada ću ti pokazat što je wow. Bako, drži svoju staklenku ili će pasti. Kakva je ovo magija? Gorimo li? Moj bombon je potpuno smrznut i spreman. Pogledaj. Zaboravio sam. Sad ću to uzeti. Evo ga. Hladno je. I moj bombon je spreman. To je baš jako hladno. I moj bombon je također smrznut. Pogledaj. Dobar tek! Pa, sve je za mene. Ovaj medvjedić probajmo. Pa, rasteže se. Sviđa mi se. Pa što je sljedeće? Shvaćam. Wow, zlatno je. Wow. Tako ukusno. A sada ti. Wow, s bombonima je. Da, hajdemo probati. Ovo je nevjerojatno ukusno. Sestre slatkiši pobjeđuju. Želim još. Uzet ću jedan. Želim bobicu. I nova runda. Morate mi skuhati moj omiljeni Cezar salatu. Idemo. Bit će gotovo. O čemu se radi? Mislim da je vrlo jednostavno. Samo pomisli, samo trebaš nasjeckat povrće na male smiri se. komadiće. Moraš... Pažljivo nareži povrće. Gledaj. Sada, pažljivo, treba ga staviti na tanjur. Zajedno s piletinom, naravno. Zapravo, sve je puno kompliciranije. Bako, pogledaj! Trebaš uzeti rikolu i staviti je u blender. Zatim treba dodati vodu i sve dobro protresti. Što on radi? Izgleda vrlo čudno. Radim nešto vrlo ukusno. U dobivenu smjesu potrebno je dodati nešto poput želatine, zatim promiješati i ostaviti u loncu. Zatim tekućinu treba rasporediti po kalupima. Vrijeme je za rezanje piletine. Kakva ljepotica! Da, Mislim da će se Margo svidjet moj pristup. Bako, što radiš? Samo ribam sir. Vrijeme je da počnem kuhati. Budi pažljiva. Točno! U redu, izrezat ću to na male komade. Tako je dosadno. Ipak, znaš rezati brzo. Gospodine, tako je teško naučiti mlade ljude nečemu. Čovječe, što sam učinio? Ovo nije dobro. Dobro je da imam rezervni plan. Trebaš uzeti huba buba žvakaću gumu i podijeliti je na male komade. Sad, trebat će mi oči od marmelade. Bako, kako ti se sviđa? Što ako... Ne plaši staru damu tako. Marshmallows će definitivno ići u moju slatku salatu. I gdje bez marmeladnih crvića? Margo, vrijeme je da odrediš tko je danas pobjedio.
I jasno, to bih trebao biti ja. Zvučni efekt. U redu, Marko, odaberi najbolji. Pa, kakve su ove zelene bombone? Uf, je li s travom? Odvratno. On je Evo kako debeo. izgleda Ever Caesar. I probajmo ga. Jako je ukusno, ali najljepša redu. salata me tek čeka. Ja sam najukusniji. Pobjedio si. Da, znao sam da je moj Cezar najbolji. Ovog puta li mi napraviti tortu? Elsa, Ana, uspjet ćete. Budite jake. Vjerujem u vas. Je li tako, ha? Već znam što ću napraviti. Trebamo čokoladu. Rastopiti je u zdjeli. Oh, njam. To je tako ukusno. Natjerat ćemo Krisa da se smije. A sada ću vam pokazati što želim učiniti. Pogledaj to. Nije li ovo apsolutno nevjerojatno? I vrijeme je za malo KitKata. Po cijelom obodu torte. Bit će tako ukusno. A male dekoracije stavimo ih na vrh. Mnogo bolje. Predivna mašna i gotovo. A sada je moj red. Pokazat ću vam kako napraviti ukusnu tortu. Iskoristit ću svoje prekrasne sposobnosti za ukrašavanje torte. Wow, neki voćni led. Kako napredno. Sada mogu napraviti palačinke sa svojim super moćima. Uključiti voće i razbiti naš led. Stavi ga na vrh. Plavo kiselo lice. Prah! I bit će snijeg. Moja torta je gotova. Elsa, Ana, vaše torte su super. Znam što ću učiniti. Wow! Koristit ćemo med. Žao mi je, moji mali prijatelji. Trebam sače. Doviđenja. Pogledajte to. Što? Ispod stola. Nema ništa. Dopustite mi da vam pokažem kako napraviti ukusnu medenu tortu. Moram ukrasiti tortu sa sačem. Djevojke, što nije u redu? Pčelo, prestani plašiti moje prijatelje. Vratit ću ti, ali kasnije. Uzet ću ove stvari. Napravi grimasu. Bez brige. I neke jestive pčele. Torta je skoro gotova. Vrijeme je za test okusa. Uzmi moju krznenastu loptu. Bili su tako hladni. Ovaj svijetli. Jezik mi se zaglavio. Kako? Nemojte praviti slatkiše ovako hladne. Kako? Ovi? Mislio sam da su pravi. Mljac. I kakvog je okusa torta? Te crne i žute pruge su nevjerojatne. Sada, vrijeme za ovu tortu. Moji najdraži slatkiši, KitKat M-Teaser. Male količine. Nevjerojatno je ukusno, Ana. Ti si najbolja. Ozbiljno? Ozbiljno? Ne. Čovječe, daj Bog, prijatelju. Hej, daj mi svoj mobitel. Ne odvlači pažnju. Želim ovu divnu krafnu. Što? Krafna? Shvaćam. Lako je. Hajdemo to izgooglat. Hej, nemoj mokriti, bako. Mogu to jednostavno naručiti u McDonald'su. I evo mog krafna. Pogledajmo. Oduševljenje. Ja sam
Dobro, nastavit ću igrati na svom mobitelu. Pokazat ću vam majstorsku klasu. Zato nam treba Fanta različitih okusa. Ulijevamo ga u šalice i dodajemo malo zgušnjivača. Zatim trebamo kalupe u obliku krafni. Uzimamo naš limunadu i ulijevamo je u kalupe. Moramo to napraviti vrlo pažljivo kako ne bismo prolili išta. Pustimo ih da se smrznu i sve je spremno. Izvadimo ih, stavimo na tanjur i ukrasimo slatkim mrvicama. To je to? Naše krafne su spremne. Hej, pogledaj što je napravila. Dobro, da vidimo što imam. Kakav miris. Trebamo ga umočiti u čokoladu. Tako je primamljivo. Htjela bih to pojesti, ali ne mogu. Moramo to ostaviti za moju unuku. Nemojmo zaboraviti posip. Samljet ću sve orahe. Odlično! Jagode? Dobro, evo jedna. Uzmimo jagodu. Pažljivo je prerežimo i stavimo je na vrh. Ja sam krafna. Sjajan si. Dobro napravljeno. Prilično. Mike, hoćeš li ti nešto raditi? Što radiš? Sviđa mi se. Ti si... Pročitaj to To? opet. Ne. O, što sad da radim? Imam ideju. Uzeti ću čokoladnu tablu i trebam je otopiti. Sad izlijevam ovu čokoladu na moj krafen. Sada, malo ukrasa. Nikad nema previše šećera. Moji omiljeni Oreo. To je 50. Uvijek ću te voljeti. Sad odmašćivanje. Jedem ga s posebnom kremom. Korištenje klizališta. Boje! Znaš li tko je to? Ha! Hugi Magi Graf. Spremni smo! Unuko! To sam ja! To je tako prekrasno. Plavuše izgledaju kao smiješne naočale. Nadam se da imaju jednako dobar okus. To je jako dobro. Fuj. U redu. Idemo dalje. Bako? Tako si malen da ih mogu nositi kao prstenje. Nom, 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 nom. Bak! Pa, dečki ne jedu. On obožava kuhati. Izgleda zanimljivo. Pirao je kao pravi monstrum. Sve je bilo jako ukusno, ali mi... To je vrlo teško. Trebam lizalicu. To je laž. To će uspjeti. Nevjerojatno! Ja sam pravi kuhar. Im je vani bez zaustavljanja. Hej, skupite se. U redu. Želim najukusniju tortu. O, napravit ću najcool. Bilo što. Lako. Ja sam profesionalac. Da. Kakva je to torta bez Pažljivo ukusne stavi još kreme? jednu tortu, još jedan sloj kreme i još jednu tortu i još jednu i još jednu. Da vidim. Napravit ću nešto zanimljivo. Super. Torta u obliku srca za moju dragu Margot. Malo ću je ukrasiti. Uzet ću Kit Kat i malo kreme. Isto To je je dobro. ona! Savršeno. Nekoliko čokoladica na vrhu. Margot će se svidjeti. Sada ću vam pokazati kako torta treba izgledati. Prerežite je napola. Stavite jednu polovicu na drugu. Izbaci sredinu. I onda okreni ga. Sada ću upotrijebiti obojenu kremu. Torta će izgledati još više kao duga. Poravnat ću kremu malo i onda napraviti prekrasne pahuljaste oblake. Savršeno. Dodati ću slatke oči i usta. Ovako izgleda
pravo remek dijelo. Nemaš šanse. Nije potrebno da torta bude lijepa. Glavno je da je ukusna. Savršeno. Ova dinja niti ne izgleda kao torta. Još nisam završio. Sada će i moja torta postati svjetla. Otopljena čokolada u boji. Aha. Onda dodajmo malo šljokica. I još malo, jer djevojke vole šljokice. Wow. To je tako cool. Savršeno. Moja torta će sigurno pobijedit. Hura! Wow, nije loša ideja, ali moja torta je ipak bolja. Wow, kakva lijepa svjetla torta. Možda ću početi s njom. Kako ukusno. Sljedeće ću probati bakin kolač. Moji omiljeni slatkiši i čokolada. Savršeno. Da, kakav je ovo čudan kolač. Probajmo ga. Nema dobar okus. Ne. Dakle, kolač iz trgovine je pobjedio. Pa, To je jesam li sve. pobjedio? Što? To je tvoj šeš. Ovaj put sam htio burger. Hoćeš li ga skuhati za mene? Super. Čekam. Uf, mljeveno meso. Odvratno. Ne želim ga dirati, ali moram. Pa, super. Sad, lopatica. Moja baka. Wow. Bio sam prilično blizu, ali izgleda grozno. Znaš što? Napravit ću slatki burger za Emily. Trebam nutelu i žlicu. U redu. Trči brzo! Stavljam malo nutele na pecivo. Nije za mene da jedem. Za punjenje ću koristiti maršmelove. Vrijeme je za mene da podrignem. Pokazat ću vam majstorski tečaj. O, to je sjajno. Sad pravimo Započni. olovo. Prženje? Poklon bon. Ne spavaj. Moramo završiti burger. Siguran sam u to. Prži Ja sam marshmallow. stavila. Vidiš li to? 3, 2, 1. Bim! Treba mi još malije. Aj vola! O moj Bože, Mike! Dobro je da Emily ima mene, profesionalnog kuhara koji će kuhati bilo koje jelo koje poželi. Oh, ova slanina, malo kečapa naravno, list salate i odrezak na vrhu, sir, rajčice, luk i piletina. Bing! U redu, ponovit ću to još nekoliko puta. Bit će nevjerojatno ukusno. Spremno. Wow! O moj Bože! Šmerk, hej, to je vrijeme za mene da završiš. Moj burger. Idemo. Dodajem povrće. Kisele krastavce. Sama sam ih napravila. Rajčica i malo umaka, prekrivajući ga pecivom. Usporedimo burgere sada. Tvoj je još uvijek viši, ali moj ima bolji okus. Bako, ne brini, sve je pod kontrolom. Troll, samo sam trebala... Da stopi žele. Emily. Probaj. Vau, to je burger. Tako je ogroman. Moram ga probati. Uopće ne stane u moja usta, ali stvarno je ukusan. Svidjelo mi se. A što imamo ovdje? Također veliki burger. Pričekaj, izgleda neobično. Nikad prije nisam jeo nešto ovakvo. To je slatki burger. Super, sviđa mi se ova ideja. Pa, pobjednik je kuhar. Uzmi. Hvala, Emily. Želim milkshake. Čekam najukusniji milkshake na svijetu. Probaj. Pala mi je na pamet ideja, napravit ću. Čokoladni milkshakeovi od čokoladnog leda. Sladoled. Bit će vrlo ukusan. Cijela torta. O, hajde. Sjajno. Moj tajni sastojak.
čokolade. Skupljam je već 10. Ventilator nisam uključio Najbolja godinama. čokolada. I nemoj. Tko još? Malo mlijeka. Nešto kravlje krzna. Fuj. Honda, ima previše čokolade ovdje. Oh, oprosti, Francuska. Tako sam posramljena. Popravit ću to. To je bolje. Ulijevam kakao u koktel, malo nutele i sve to blendam. Oh, zašto se toliko treseš? Priprema čašu za koktel. Toči čokoladni sirup po rubovima. Sada uli čokoladni koktel. Pospij ga s malo šlaga. Ovaj koktel je točno ono što je Emma htjela. I malo Kit Kata. Wow, pogledaj to. Napravit ćemo vatru. Hvala, Kristof. Hajdemo to učiniti. Pečenje marshmallowsa. Toliko su bolji kad su pečeni. I slamčica. Savršeno. Što bih trebao učiniti s vatrom? Dopusti mi da ti pomognem. Malo magije. To je puno bolje. Hvala ti, sestro. Sad je moj red da te iznenadim. Dopusti mi da ti pokažem svoj recept. Trebam plavi sirup s borovnicama. Ulijevajući još toga. Na tanjur. Zatim, uzimajući čašu, umočiti je u sirup, a zatim u plave mrvice. Prekrasno. Sad, trebamo malo sladoleda. Sladoled od borovnice je najbolji. Dodajem malo leda i malo mlijeka. Odlično. Uključujem blender. Kako je lijepo. Ulijevanje svega u čašu. Malo šlaga na vrh i dodajem malo magije. Uvijek bolje prija s tim. Par pahuljica čokolada i slamka. Moj koktel je spreman za Emu. Elsa, nevjerojatno. Imam ideju. Pripremit ću koktel s... Mabelino, Sirup! uređivanje. Rob ruba! Uzet malo sladoleda. Nevjerojatno je ukusno. Stavit ga u blender. Želim dodat malo orašastih plodova. Pa, orahe. Da, dimate, ali moji zubi neće. Slomio sam to. Bila je loša ideja. Kako da vratim to nazad? Uspjelo je. Vraćam se orašastim plodovima. Stavljam nekoliko u blender, ulijevam mlijeko i miksam. Ulijevam to tamo. Dodajem malo šlaga na vrh. Štap. Uvijek osnovno. Nevjerojatno! Sada trebamo topiti malo čokolade. To se može brzo učiniti u loncu. Zar ne razumiješ? Tamo je kipuća voda, a čokolada i kipuća voda će se sigurno promiješati. Elza, možeš li napraviti neke... Magija? Pa... Hvala, Elsa. Bit ću na super putovanju. Pričekaj da se zamrzne. A evo... Čuj, Hord. Sve izgleda prekrasno, ali želim početi s ovim. Torta i šlag. Ukusno. Pa dobro je. Wow, pogledaj ovo. Čokoladni roščići, vrlo ukusno. A koktel je Kristof, nevjerojatno. I Elza izgleda sjajno. Ne osjećam se dobro. Imam prehladu. Hvala ti, ali prestani s tim. Pusti mene, dušo, da te pokrijem. Kristof je Ostavi pobjednik. topla. Ne, nemoj.
O, ne mogu vjerovati. Pa, jesi li spreman za prvi izazov? I počet ćemo s sendvičem. Napravi mi sendvič koji će me apsolutno oduševiti. To je jednostavno. Pazi, brinem se za tebe. Pobjeda će biti moja. I zašto tako? Ne bi li bilo bolje smisliti recept? Odlučio sam napraviti Margie najslađi sendvič u njenom životu. Dodat ću nutelu i puno omiljenih sljezovih kolačića. To nije sve. Čokoladna pločica i čokoladni sirup nikada nisu suvišni. Sada je vrijeme za eksploziju. Sada ovaj šar može biti pokriven s drugom zemljicom. O, Mija, prava si sladokuska. Napravit ću jako ukusan sendvič za svoju unuku. U njemu će sigurno biti šunka i sir. Samo savršeno. Da bude još bolje, ispržit ću ga u tavi. Tada! Čak sam i počeo sliniti. Da, ti uopće ne znaš ništa o pravim sendvičima. Ideja tostiranja je dobra, ali treba pržiti peciva, a ne cijeli sendvič odjednom. Zatim treba dodati više povrća na kruh. I sada je vrijeme za tajni sastojak. Puževe. Puževe? Kako ide? Ostani, tko će ovo jesti? Ti jednostavno ništa ne razumiješ. Bako, ovo je pravo delikatesno jelo. Puževe treba malo ispržiti i staviti na kruh. Zatim će se koristiti ribani sir s plemenitom plijesni. To je klasno. Usput, ovo je jedan od najskupljih sireva na svijetu. Savršeno. Zašto tako skupi sir toliko smrdi? To je prava noćna mora. Nešto nije u redu sa mnom. O, bako, nemoj... U redu je. Ljudi dolje, u redu je. Nikad nisam vidio takvu reakciju na ovaj sir prije. Savršeno. Bako, vrijeme je da Margot proba. Pitam se što je unutra u ovom sendviču. Jesu li to puževi? O ne mogu to. Fuj! Ali ovaj sendvič mi se s druge strane puno više sviđa. Izgleda tako veliko i ukusno. Ostaje isprobati trećeg kandidata. Wow, stvarno mi se sviđa ova ponuda za sendvič. Samo igra može izabrati pobjednika. 1, 2, 3. Bako, čestitam. Rekao sam ti, Margo, sve za tebe. Boli. Što će beba sada htjeti jesti? Želi jesti sushi. Što je ovo? Ne znam kako to kuhati. Reci baki što treba učiniti. Juhu, učinit ću to. Češkaš mi nos? Kako kuhati rižu? Suši s gadnom algom? Radije bi opet nešto slatko. Ili slatko i kiselo. Uzmimo slatko-kisele jezike. Dodajmo tučeno vrhnje umjesto umaka. Zamotajmo marmeladno oko. I nekoliko marmelada od Hariba. Kako veliko i šareno ispadne. Jeste li ikada vidjeli takav suši? Ovo je jednostavno savršeno. Sad trebate uzeti list nori i prerezati ga na pola. Sve je suho. Puca. Kako si to napravio? Zato što sam profesionalac? Bako. Izrezat ću malo ribe. Savršene kriške. Stavit ću malo riže na podlogu i malo norija. Uvijem s podlogom, stavim malo ribe na vrh, izrežem, i to je to. Klasični Philadelphia roll s džumbirom i wasabijem je gotov. Super! Ne mogu napraviti te tvoje rolice. Ne zadržavaju svoj oblik. Imam ideju. Samo ću narezat malo krastavaca, izvadit sredinu i stavit rižu unutra. Savršeno! Sada je vrijeme da beba proba. Počnimo s ovima. Suši od šefa izgleda savršeno i okus je nevjerojatan. Kakva velika i svjetla rola i jako ukusna. Okus? Tako ukusan da ih je odmah izabrala kao pobjednika. Ovaj put slatki dar od moje sestre nadmašio je sve.